Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Jamalifu wa Komor, wa alaikum salam Sima wa Elinami. Wa alaikum salam wa Nabi Jamzi Ali. Wa alaikum salam Nasima. Wa alaikum salam Menhaji Husna. Kardaza garanzur jibu mbabize salam. Au ka garanzo karandi sart jibu salam. Watukufu wa Jamalifu wa Komor, Mungu Mwenyezi Mungu uka mjua wanono hanze Rabbal Alamin. Wa alaikum salam Aisha. Mwenyezi Mungu ajalika haina mkomori ujihundu harmwe dunia mafeh. Washiliwa wanono hanze Rabbal Alamin. Wa alaikum salam Karima Mbaye. Watukufu wa Jamalifu, comme d'habitude, le troisième jour. Haina troisième jour, si wamba ze sujets kao. Yorambilwa zurlonizo, ilo faru du zambe, wajoka ujiwa jiviwa, tujujiwa yo problema hao. Wa alaikum salam Mohamed Alia. Wa alaikum salam Sainura Musa. Watukufu wa Jamalifu, kabati nonguya mwando hamadi kahushili wa mnono, yesua yaho hujuha nanvu, uhimidia Mwenyezi Mungu alhamdulillah, baada hunibaifi, sijuha na ngabo wenji Mwenyezi Mungu watamani, ngabo wenji wajuha wawade, ngabo wenji wajuha feblu, ngabo wenji Mwenyezi Mungu ya unaukaya nguwarengo, sisi ili juha gamnangalioni, gamnongozoni, gamnangaliao. Wa alaikum salam Rukia. Yija watukufu wa Komori wa Jamalif, lukaya haini zahaja na zijuhuja, karnaka ulia hata mbamru, huhamba, eza hundua Komori, nezi hundua Komori, neza jiri, nezi jiriyo. Wakati kao yemana mtujuishi ya mru ya paraiho ya mbilwa lukaya wa Komori kwa tu amini mru, kwa tina konfiansi ya mru, sheka wani amini, D'abord, depuis très longtemps, on a bien aux zérongozaho, ou tu parosishi anziani, ou là tu parosishi à ma place. Haukaya, si vous conservez au wanadamu, oui mon frère Bakari Mvuni, si vous conservez au wanadamu ikao duarambia, zibaki moloni hatu, Mwenyezi Mungu wa Jonasi. Rambazi hadisi ilizi change. Wa alaikum salam Naima Label. Watukufu wa Jamalifu wa Komori wa Baraka. Do mwambia ni ze suje kao do lonizo, yojoka ujibi wa yabaki, sitso do rejezi. Yojoka ujibi wa yabaki, yotujo jibi wa yende ya ele fumbu, hau yenda jivru zobare. Wa alaikum salam Fayum Atuma. Watukufu ze suje lonizo, suje vraiment triste, suje za upeu, suje za wanadamu ikao, izo warenda unga jumba Mwenyezi Mungu wa change, hauka wanadamu deja walo marate, yemlika ujoba la rohombi hata belie famiyahe rohombi.
au kanga joka rohombi ikansi haruma ze fami watukufu ye sujet e yamando ikao ngamjwele na yu tekeleza bana nabi ye sujet mwanam shohatu ikao e mwanam mahe wambebe mzima nzaze mzima haja haruma tsino hakauye shohe mwanam shohe hakaubaki dani mwanam shohe imanyasi uo hakaufanya hazi haruma hazi onwar gabjo ufanya hani za ufanya ize sujet za hatu lisenjiza takalma la shifaransa ya ujoka ufasili yo problema hahe haukaya ya bosi de ujoka haruma problem sonsi pia ya ujoka hanza ya fasili yo problema hahe shaminga mambo sujet shikomori wa Komori waelewe, nso hambe sujet warabu waelewe, nso hambe sujet wahindi waelewe, nso hambe sujet wazungu waelewe. Yo ujoka ufasili na fasili yo problemu ya yike ajali jange jori jilia sonti pia watukufu emanam shatu woye manam mahe hajidoblie hauke manam mahe hakana na mikarakara kaufanya Komori hafanya haini za ufanya havilu hobarini hajavan hobiru barini hajavan haja hakadeni manam shohahe hakauye shohahe manam shohahe hamnikem na ipande wa hemru mahe ndi atapale walaikum islam aliatimalide omnika endi atapale emanyanyaso nedafanya mbazi hata hamru ulo na makirtasi ishoshi Komori ishoshi Faransa yemro na mbagu jomhuliza makirtasi ya ukweli hata pala hahundu plus de 15,000 euros plus de 15,000 euros hindi hahulu makirtasi imana mshwahe hende hamfitinia subhanallah habali ya makirtasi na extreza alepoku hende hazone saukaya wede mwana mahangu Abomrouni paro na bouge gamian direct in des problèmes tu m'appelles tu m'envoies une invitation j'accepte ton invitation et tu m'appelles parce que tu veux. Allô, Gamian direct. Alaykoum salam, je suis en direct. Ah d'accord, excusez-moi. Vous n'êtes pas là après. Hasivala hende hafitini mwana mahe wambaba mzima mzaze mzima abasarizamba ongodo na usisiwa na uhezewa ngumbe wa mahakama garujo hujar zilani ruonesesha kautsonge mwana mshwahe yende ya fitine mwana mahe ya balie makirtasi aonesa kawe mwana mahangu wambaba mzima mzaze mzima zekirtasi zinazilumia waitsindaye shaharulizi wa kirtasi lezi kirtasi zila zimbadia zila za kweli kirtasi za kweli yende hafitine mwana mahe Yemana kaufitini hindi mwana mahe halola katsumnike mwana mshahe ya la mapesa kaudumnika ngarjo hujari zambe waiviwe wasikitihe waonao ya ukaya ngarjo arma vie prive wagele osambale ngarjo wananezembi ngarjo uzamba mwana mahe harulianda eze problemu zanisa jezika ujaje ngarjo hujari zambi ukaya kabati sijoka ulishanga zali tsambe na sisonsi pia ngarjo jia ho winjarma 90% haruma jana yemongomi nane ngarurumi yao makirtasi ya tsoe hatu wodo kweni isho shikomoli ujo fasilo problemu yahe au kama nyuhambe baningabo wako facile non si de mafiti na wasi hawasi garambila na uze kweli yojuka utabia ya tabihe yojuskitia sekitie shangarambao ilizi change mrensi banyoti pia winji wa hanyo rango wazeo hatu atabasa si ubalia madinatu ya hatu unumanga yaboke tsubide lubilia na haru humbi garjo hujaru onese ukawedi mwana mshahi wa mbebe mzima mzaze mzima rezilane ye maudu ngwande wa mahakama riski ye mwanamme ya woha ya sisi wa Komori riski ya hansiwa sharka ujajena be mwana mshahe ya ukaya ye ajali ye lagini ye nuhusi
ngalo harmo pande oriju harma ye sujet ya bili jukoja jolone setse ye sujet ya bili hinga garjolo ngozi wanaume makaliboshi wa peu wajihantu kaya ngwajo ujaro ngwanasho hatu ngamuhanzo minga muhanzo nganjo hulola wakati kawa wabitsima kafa yabidi wa walole waroha wandi walola wanduaji na banu wajwa kawekati na kertasi shawaja wa warenge wa profite sante za hao hapa hamita wi nganjo uzamba hamita hajua hende halola mroji nenswarar na wari woyi hawara na ula kandambelo la hawara zaben lotsule walula ula kajobitsa wikafa ujuka umitsa wabego dalole hula ekara mehenilo ngarjoka soti pia si usorte ka usorte yo haramu zina garzijua ukayo haramu soti pia wala nyinyi winju wa nyinyi mazababi mlo yao mka usorte nyona shatu mlo yao mka usorte ngarjoka yo aksida winji na winju ujua umitsiwa watina kawalolo usila mko jari permete cha si usorte sabe no kauzifanya pia soti pia ni mlakana hawara ya woheni mliyambo hamitiwa ni hawara usilamu yo haramu zo zina cha yoti bizarre ukayarizishi kabati atuyeshi makafa kabati atuyeshi bwa madizo la nywana wachela swa naume yabo kamlu hamita yoti aibu sha aibu do peu ujwa kawekati na kirtasi gomito ujwe kange na grossesse hao haja mwambia na bala kwamba je t'aime finalement haono bwalula mrajina humfanya ultimatum zamenasi yekabwe hanywa bakadwa mita garjo jari mwambie ni nyona damu wapeo wala kabati ngajo kaulamu yewu hatsokiri hamira soti pia ni mbakana hawara soti pia ni ranywana washe mkana wanaume mkasorte da nyinao wala nywana mkana wanawashe mkasorte da nyinao hunu ukomori hatu na hunu manga mrujwa utombar mapieji mrujwa umita kajuja rambi mjomba oi kajuja jermambie ya ukaya urida na iti njema hunsi madana bijirnda ni nai manzum profite mba izak papier za hanyo mdoja mrugwa na hatu mwa profite wakati kawa bidi mwasuime gamka wao ngajuja rizambi je des sujets mililonizo rahane jaja na mazi sujets za hangu duambia umraya wa hangu wa Moroni ikao ubashambi unazaliwa lona daula hangu yao nzadzangu mwenye hunzaya hazali haniha hubasha hazalo hubasha girambe mimi mwana hanzaya hubasha abo sidikina ratsenga umraya wa basha jusqu'à maintenant famille yangu ngiyo yabo siono message ya majaju na message ya humraya mtukufu le jiji letu la bajanani ikango wa mafrontma ya makalima ya Hanza Ngozambwana izo na jomba Mwenyezi Mungu umraya wa mji wa Moroni ikana bado mji wa Moroni yabo iho bajanani iho mtsangani iho maguju iho irungujani iho basha iho mbueni iho majaju iho zilmaju iho kurani zawiyani iho rubatu iho ndiho iho kaltexi iho mbuzini iho kule iho wazisi Dieu de miraya ya Moroni ema kalmana jonza ntekeleze hinga na rilentse mabayani ze affrontama parce que son se pia ngarambula nao jili kema zababi na wana kaurongwaho bajanani wala mazababi ni wajua ukaya ikawa bangu wafanya waufanya ukwa hésiter on se connaît depuis petit ukwa hésiter ikahamba ngwajuhenda nilongoze wanama majaju ikanga ngamwaono ikawazia ukanga umazababi bala kawa bangu wafanya waufanya ikahamba na mjabu wangu huja yo frontoma na wake amano da ukana baraka na wake amano da ukana baraka kabati logonjema hama amani
haukaya bayana umani imakalima yambishi haumru trete moroni haumru ya de moroni vala kujade ya mraya hude ya moroni kamili yabo hujide ya ikangwe shobasha yabo hujide ya kangwe shimajaju yabo hujide ya kangwe shorongu jadi yabo hujide ya kangwe shokule yabo hujide ya kangwe shobajanani haukaya sotsi pia ngasi hungareshi ezakaubidi zikaeba la duhamba amani na usalama watijil afront mahaukaya yohamba khasara watijiwa provokeha mabaya wanguwa jimana hangu ikawe zakaubidi waki arrangement hangu zakaubidi zivire hawema shaho huja wanguwa himiliane wala wavure hula wanu wavure hunu ngari juhuja wanu nina mje eske yabo mainjeza hau yabo mbunguza yabo mainjeza hau mbunguza yode mana mimi njuanza ni konseye mazababi mabani hangu wado harmo mji wa moroni ika owinjwa hoba janani warongwa wala pia wala diwana masi ujulana depuis très longtemps jusqu'à maintenant Nabi mwana majawadi, nabi mwana maluai, nabi lari bedr, nabi ushababe hobajana na kavala, kabati ngonje mahama amani. Nildi nabi wana maikawalo majaju. Nwabi ukaya, howanruwana, hauholase makalima mai yotsinjema. Haukaya, mazababi raishi warongoa, nai harmumra bajanani, umra wa moroni. La masababi la shorongo na mumra wa moroni hunu majaju c'est pas normal na mfanyi hati amani kaye haukaya yekamjiwana yaweza menye hadi za moroni haukaya uodo mji kamili kartina bezo watliheda mondo hukana baraka na wajiri arrangement le plus vite possible yodi ya kaubidi harmon vawanda hukana baraka au kangarjo ya ukaya ikawangu wanjila na zungoni wangu wana yabo wangu wabunguza shabu wangu kwa jahenjeza nimluma jaju gamjwaba gani masuja nanu waluba jananu masuja nimluba jananu gamjwaba gani masuja nanu waluma jaju ugajwaba masuja haukaya ula wakabala hoba janani wakaurongo wala tsombo janani basi wala watsanganya mirami nje yabongwa jamba yode moroni yabo juhanza rumabeni haukaya ye amani ni halidara waparani he solution ho sonoma de silovu ni watifanyishi affrontement watijiwa njia mabaya mji na mji haumraya na mraya yodi makalima hangu na kaurongwa tanke mimi mwana na zalihani haho basha lone ardhi yangu hobasha lo parmi ni mazababi wa kufanya maendeleo ya homraya ni jua ukaya la plupart hema jeune warongo wa hasoso de bajanani ce sont mes amis et mes frères ni julana depuis petit la plupart wa tutu walo omraya mtukufa majajuri julana depuis très longtemps na wazo hangu bala ni wajua depuis longtemps ye amani na ihaledara shetani atinjeba shetani yo uvuziza hatu wakati khasara ya njia haroha yede vanu njuambe makalima yan nabi watukufu narlani shetani na watsaha solution selongozini zivire hawema wanwatsi bunguze wanwa juana haukaya hali waduka komba za miraya na miraya hobashar kaudujwa wanano bajanani hau hobashar kaudujwa wanana majaju na bosi wana hamagozi ya marunda chasi kadjaka wana ha violence la singa joka à ce point là et quand on doit qu'elle soit le désana gabanjo njili ha ajali yoni mananjo bani watukufu wa jamalif kabati ngonje mahama amani na usalama ikaihala harmo mji wa moroni ula mji wa amani mji wa moroni ula mji wa amani haukaya bwanza batula mbalbala harmo mji depuis très longtemps haupa des asiasa mji kotsukiri
mazababi wa haraya waishio moroni wa haraya haukainde kapitali ya hatu sonsi pia ni karamba kapitali ya hima na mkomori gina akse na droit ya uyesha arme kapitali abongar amina ukaya wenji na wenji wakanza wakambalibala wani sebaya rangunungo za politik rangunungo hamadi zo mji uharaya wamba no kabana ujao handi sabaya moroni gamjono fanye mabaya ho mijini shamoroni hune amani ngiyo bahe amani na ihaledara husonimwa omji wa moroni Mwenyezi Mungu ya jailie wanadamu ikao luwahia za usiu haukanga jukaya omji wa moroni mazababi wa hea usiu yekaraba hea usiu uorangu bajanani yorangu majaju yorangu kule yorangu irungu jani yorangu basha yorangu mtsangani yorangu zilmaju yemijira hiyo pia usiku wa juzi mshelo jana haina wangu wavuye mato rujuhanza Allah ni shetani Mwenyezi Mungu abehe amani harmo mji wa moroni watukufu wa jamali foot kanzanji lansina conseil mtiti wi harusiti na alaikum salam na ambieni famiza hatumloko mori o wana hanyu mwa deplace ho henda à l'extérieur harma zanti za kiarabu henda wafanyi hazi gama exagereo o wamruna wake waishanga mlala wa mjuha ha amani mlala ha amani haini mngu halewemba biyala obaike mrungu fuhanza shango ngobohahe wanashwa hatu wenji kautika komori 2016 wa rahani jaja Faransa gabo mwanamsho hangu ika mwanamsho hangu huo haka zenti za kiarabu hajazahe komori wakatareji hakaweleze za kaumuhura il avait pas honte hakaujeleze za kaumuhura gaja kawona nziro hazamba hamba entu akauleza mama hangu ho hatu njaka yabo shala kauleza mru mzazi alors que j'étais dans ma chambre hambia mzazi wangu kaya mruna tsede hata njafikira ya hwenda nsi za kiarabu ambi guda fanyazi ba mimi nsokobi tsakafa tidorengwa hata shadingo akauhelwa ho usoni akafanya uchafu na wode patron akamtimbia mbi na umderange na menasi mmono wa mwanamsho hatu ikaw fundi Jibrilu haonesa video kawi mwanamsho hatu ikaw ngusufri woman ngusufri ngi harumatambu hautrete wanai na mkera benye mloko mori nani wanadamu wa prepare misafara mrenti zero hombiza hanyu bani niga mkolaboroda nina wanadamu ikaw waringamu warumo hazini na nuana warabu wa peu warungwana shahatu watsimbia ombi waheya wawa watrete nai watrete comme esclave gamambione gabu mwanamshe ikao rijula na depuis 2020 imna mwanamshe wangu arabu ningufanyu hazi jusqu'à maintenant atansudu hadisi da minaye imna mwanamshe wo habiwai hakana 14 ans ya fanyi hazi hafalsifie papier comme quoi gena 22 ans na moto mtiti geyi hongu simbu wantuka gaja paruna biangu trete wanai gaja paruna biangu trete wanai sha hakana 14 ans wa falsifie ye famille wa mnika mahaminji wi alfatik wa mnika mahaminji kumkwange na 22 ans ye moto wonge à l'extérieur ngufanyo hazingu simbuho s'il vous plaît ni famille zatu mloko mwana shohatu na mlete misafara ya huarabu wana damu wapeu warabu wana damu wapeu muhede wana shohatu wenjwa subise una magali mwana mshohatu woi usikwachana gabu mwana mshana njishamba butira gami woman Siwono fundi Jibrilu hafanya publication ya ukaya habahatisha mwanamshe usufre hunu woman ukulu harma galeri hajuhanza wangu wafanye tu pour tout ya ani gumrengo ya mkaze mwanamshatu wa mabutura mwambie fundi Jibrilu kata mimi vangu gami woman gamsufre gamangalukanga mjone nimpare ekangu jokir nimpare vanu ya rongowe ekangu jokir ya rongowe mwanamshe wasaya uo Woman mshe ikawa hanambia botura nisaidie wambie fundi Jibrilu anirenge vangu ya jian tsahe vangu batsono haparsa mwanamshe mkomori ngujoka umbe hayo na mimi ngamihunu ngamsufre vangu mimi tsimwambia ukaya kuma zabani tufanya tu pour toi wa rentre gamtsaho nimpare anamshatu doi ankwe vokali yahe rishie mwishie vokali yahe
Mwishe kajani otolze shaka mtovu kaliahi akauneleza. Mnono. Nga numero telefoni yangu mbeke Jibrilu mwambie ka umke ustadhi fundi Jibrilu. Samahani. Mwambie yani pare mamide kina loho nione swa utungwa duniani. Kangu mana hapiblieva la kangu jorsove afu mike aje repare. Zinyangu. Gamu eseye njirende vantara ni pare mwana mshewoi riwone ukaya ngujo subuti ya rongowe. Mwambie katuji presente. Amusiso niwone ukaya eske ngujo kiri ya rongowe ya bezi munda wa insi de suje hangusha ngiyo oblige wanashwangu mlo kumori mzi. Manamisha hapo katsujusa chanso kanza nimpare haukamwishamba vokali. Ok mon frère, elle fatigue. Ok, t'as raison. T'as raison. Comme moi, je suis sûr. Et quand nous déjà, Katia Moyazi. Yoti les sujets zangu shano gambirio. Mwambie wana shohangu. Na mprefere mbaki harmaitsi yangu tu ya komori msufre ukeso kangu lalu botlasi hujua huono mzaza. Rana honda harmaitsi ya kiarabu ndi wa sufre. Katsusha ngamjosise volume ni mrongo zemimi rangu. Allô ma soeur, si c'est volume, shangami en ligne. Wa alaikum salam, si c'est volume, shangami en direct. Si c'est volume, gami en direct. Kabatse wishe zonda. Sha eske harmaze tabuzi unra wayo. Wojojo utemanye uchijivumbwe zina shaurongo wanrwa ishe hao. Dawi. Ewa kususa urongo yao. Ewa kususa urongo wanrwa ishe. Ok. En tout cas, si tu mna vocali wao beke mna vocalo la nensi za huone sa shandu kwa na urambua. Waleo, sheka kutusa wanru urongo wanrwa ishe ngo joneleza mimi hao. Ezi hunra onzambe ili rujwa hunra solution. Yenambi, en tout cas, nous quoi tu chies am kanabara, kanambi. En tout cas, gaman direct. Bomase. Wallahi na Mwenyezi Mungu eluneleza, je suis très content. Shada botswanza wanrwa engu aminike ka hurongo wanrwa jo hujua. Gamian direct banabadi na kawandisha se sujet sindio. Je sujet zangu zinrwa jina shatsu nukanga mbiro. He mwana mshola fundi ya kanzani ya mtsahe. Yedi ya mtsahe ndare jeziwa. Alafuga mambo. Kena ufanya plaisir la ukaya izuamba uya vraiment ça me touche vraiment. Ulongo mbabe wangu tueshi ya uchijivumbu entina uheza suraya. Uvumbu wonesi wambe haoni hiyo wambezi hunga s'il te plaît. Ili wando jina sijua hunga. Karadi mda ukanabera. Wewe zilo yuho nezo ando mbihao ni yuho neze kontra wafanya weleze sha uwende haraka ba manzunja mazi sujeza hangu weleze sha karadi ni heze ba ekaburungoa besi la plupart de monde jwa jo yele wa zadis ele jilaho gamsis ele jilaho okohanyu wajua par exemple wajua kanda we que je vous dérange. Kwa na uteshe ya t'inquiète pas kwa tsihu na jeleze rongoa mda ukanabaraka rongoa ili wana shwatro wasaya wajue ili waja oneze kontra du kaudufan s'il te plaît hein. Vas-y mda ukana. Oui. E kabwanji amru sava ngojo jwa ukupe ni kontinye mimene hadisi nyami. Wavumbuwe wambe haoni
Ekake na hu dérange wavumbu. Ekake jo hu dérange uti wavumbu. Ok, déjà ça c'est évolué ma soeur. On t'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajamba hiyo jihunga waba senga wenda huswafi. Njunda wabanga ni Oman. Ya, alo? Oui, ngarishiao. Alafu sikaanza ni eleze mbazi, ezi hadari zili mundrao, wanawake raduha Oman. Wane problemu safi, anuwangu warze haumunu, waudu watongesa, inapasi kwa hatu warreda Oman. Paske ikewo warra, warkundao, imapaswa wao kwa jajorita, ituwaduka wahara nao. Changwari warze hao, wajawari wariva. Ubona bunga ngao matosamenta kwa bwana kada fulani wa kuwajio huko waringao wanawake wa Komoro wale huko wajawara ngena pesa na mapatro abungo warlake ya mapatro ngona haki warifani ni wajipanda warifani basi abungo hamba wakuli gwamba ni Ewa ngwaringao de mapesa hanyu ile mapesa haki mapesa ngwarengao de mapatro Ewa ngwaringao mapesa ne mapatro wafanya kontra wafanya kontra halafu sisi lo Komoro kungasi ha matabu ramlo kanangar Georgia fanye hazi wonji kitakujua yo hazi kama mgar fanye hazi ya bole wenu botwa matahuri hakunu sare ko mwambie kubeshi ambuslane ile video hani ndo problem ya dokali wale kanya masele mingi uri pare leo na kwa kufanya hata Mungu watu nguri lake alafu hapo ni mwana mtoma de problem lolio mshahara wa saudi liva mshahara normal arafisena le destination ja liva ile dakara ni liva na wi hazijoni jifasi wale wanatulala msuha hata leo alafu hizo pia hizo ngazi zao ndio problem hapo wandu warbe hao unaelewa zinaanza ngamwelewa alafu wewe alafu wewe patron ye patron ya hube hayo ayemlo kafanye kontra ye do hupara nyupara na wo rangu ya boku wole harma compara ya tengah hama problem fulani atau problem fulani yang ada tadi semua mesti wako katumedia na watu kwa mambo akipata address ya hajawe address ya leo ndo nasta dari leo hizo sikirajia maana sisi hama bro yewe makaso wale leo wao waloko biro wambiba wao mapesa wale mapesa ni pasro wao ndio wao Komoro leo afanya hivi kama wanu maktaba kikakua wasafi wanu hivi shewe ya diari kunde ndio Komoro ya ribona vane hadisi bo masweli vanu walo Komoro ujofanya ze kontra wambehani harma bahanu shabo kwa tsumambia nikango ngwani patro kadha watsongo mbehani mjambaki yabo mbaki uhazane ni ujokanza jamrangeni wambio maktaba wahadisi wafanya kontra normali harma de biro rijiliao leo kana kamrege mwana mshahara wewe ndio mpehali sana mtude yeso ona mjua kamade wabakana zandra kutumade kama ngofanya kino paseni wabeshwa makini ngefanya hazi hapo kama kino mmoja ukauke pale hausikwa ugomvi hausikwa hatamba Mungu leo Sinyongo alafu yabo wowo kwa na uparo jo hubula ujeza hon simpake kontra hisi pasende haina wakati naboka na gamangone zangu watungu hambaukana ngedie mapesa yala walivaho maktaba ni aliveni che ngebidio hoenda za hompake mapesa yala yarengwa na ala mabosi wakomsashanize hazi yalibe wakawezeshe ngebidio nini deni yalibe pita nilenge tena mapesa amada yao ngekika kono unamgusa ukirora jina marao
kwa izidi habari alafu wewe swafi heli ulio mwambie wana wa Komoro naam amushi vazi rongo wavumbue abai na Lawrence swavumbu ba mikanza mdovumbwa madina shabo yo yabo ngabjofanya yo inomba avertissement yabo basagarjo wanansa message ruambie ya ukaya yeka kwa jatapilo na shohat waloyo wallahi ngabjo jaru wa denonce mzima hamzima vazi Bomasu wanadamu walovanu uandua wotswandwa bidi wasitilu wakati kao yabonga wanashi wenji walu en danger walewa yabwa basanga bomabani hao na nashi amanda walu en danger na kwa tunu faranta sha wa bosu walu Komoro walu naimo wavumbu wanadamu wajua waji evite wafanye tout pour tout à wanadamu wanu wazi hawa parlement patron négocier de nao. Je te donne la liberté de les dénoncer. Ok, ça va. Ça va ma soeur. À la fois fikira ya. Yabo inu hamba alerte. Inu garu wafanyo alerte. Ok. Ma soeur yewewe izo wa Johanza basa. Izo wa Johanza basa. Ujohanza ke hurantre wendeza Komoro. Mimi. Shahin wakati na Tanzania tole enga mparang enga mamudahi wala sasa ndio kabudi mpomali ngo ingweri ayimpar ngabundongozo hata katunizia Johanza mimi ni ndangu Komoro Ngorongozondo ndio Komoro yangu bahia baba ça s'il vous plaît ma soeur gamjoka yanga wan danger baye patron hamba kamna ujua hwenda zanyu ba ewandu wakaombehani iho warenge mapesa menji vumbuwe mwanadamu ikaudi ya hube hawewe utivumbuwe mji mvumbuwe dzina yewo mruhinri ili ya jweba nukaya nafanya haini za ufanya ya bloke ya kontrashi unafikia mvumbuwe mwanadamu ikaudi ya hube hayo katufanya ndugu za alert mvumbuwe mwademani beha huna paraka ili hasad na zanga wonge Arabi Saudi wombana juu Arab Saudite ewa yo hambando ok ma soeur Mwenyezi Mungu jo uhifadhi inshallah zibaka zangu na mtume halewa ngugu jo uhifadhi marhaba menji cha garandelaune mahadis warongwa babo lanla kana shwa sangwa jo ishia waelewe. Merci beaucoup. Kujarongo wana courage à toi, bon travail. Mwenyezi Mungu jo uhifadhi. Wakomwe batukufu nsi de message ya haka. Ganzo rambie mjomba we. Ya ukaya ngawe Arab Saudite busaidi mazanga. Gotsongo beho na shwa Komori. Harmazen siza sharabu. Urenga mapesa ya tsoma shashi. Wanasho hatu wakati kangwa subise utambu. Na mashaka wahambia oo watsahau namna ili wende zao.
ima patron wa waziao ima patron wa wambia ukaya kina uparjo kilujua mwendeza parce que yakaja huni afanye contrat jo hazini rimnika mapesa mejifanya contrat na bano uzuru wanadamu wanu ze contrat ngwafanya donu wanadamu atashona shakuzi hazi mrunge hula hata mwanamshe komora jafanya hazi bano homtaji afanye hazi ngwambie mwanamshe ula gondo hasinye e contrat de na ye patron shakati mwanamshe hatu katusinye contrat wende yu wanasho hatu wakajuma usubisi na rangalewe mwanamshe hatu ikaufundi Jibril hambahatisha woman hakanzea mbehe Dubai hasu France za mwanamshe hatu woy fundi Jibril wa harenge mwanamshe ne passport ya hunde namna ya mbali honda Dubai ya jamkazi usakomora ye patrola hapare police hambakena ukiri mwanamshe wo ya rohe wakati ka ulifanya kontra ni mwanamshe wo tijafanya kontra chiyafanya kontra dongo biongar mwambia nwanada mumlo à l'extérieur mlo Arabie Saoudite mrumia wanasho hatu mwabi harmazen siza kiara bondo simbuha na mrenso upe uneze kontra fantomu za hanyo garuhambia wewe ulo Arabie Saoudite tinabdo repete le zina la ria Mwenyezi Mungu ba Arabie Saoudite yonsi yakituharifu ria Mwenyezi Mungu ba Arabie Saoudite huda hazali hani mtume Muhammad utije ukensi hudobi hana shwaho huenda mwezen siza kiara bondo tindi wambi na makafa garbi ruhambie na mpare ma patro ugojo ishiando message na ifanya bana para ye patro fantomu ne ma patro fantomu warengo na shohatu wa wahanti juma wasubisa wale ma esclave wale juma warende na watsimbiambi na mpare ma patro menyeze kontra mruhamande unga Arab Saudite harumanti kitu halifu harumanti ya za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam gondo hufanya kontra dauna patro phantom dauna patro voyou ye patro la kwamba ukaya mwanamshe wengu baki mahakume juma usimu fuhurenge mapesa menji par exemple wanasho hatu izo waona wajuhanza warejei wende zao wanasho hatu ngwa subiseo kwa tsubuliwa wavunua warabu wanu wanone demu wapeu kangwa aruma wa uruma shinyama kangwa aruma wa umru wa uruma shinyama ukwa arumu umru shubinadamu wanawashe wenji wakuna mbebutura wallahi kangami mwade huko accept kangami mwade huko akubali kabanu ngami mwade shawona ya ukavanu inu ngamanzuni vumwa na kabana manada mutsoka mwade kabana manada mutso ulemewa warabu huko zanza warabu huko benze wahanza ukai kangu fanyo hazi balawe mpundra balawe inyama garma byoni nyima responsable wachwayi mlo harumaye Komori haumlo Arabie Saoudite haumlo Dubai mrugwa na shohatonda à l'extérieur ndo fanya zihazi gani ma responsable gamwendao morenga mofanya kontra watino na shohatu kawasinye nimi de nabihemru woyo yabongo ngo mapesa tsoma shashi mwana mshohatu kawanzu yendeza he katsubuliwa angali mwana mshohatu woyi hajuhanza ukaya yendeza he banda ngono kaya hasa hasimbu hakias ye patron haba kuna uja wendeza hotsimpaka ye mapesa nafanye kontra damine mrikao dia obeha hunu ya hisa hauhu ya livi na mangali patro hamadu wambio mwana mshokaya ye mapesa ikawo do na hunikayo ye mapesa ikawo mwana mshohangu ni huliba umi patro ngojon libe mapesa ukaya ya obeha hunu tsemni kama pesa ya wana shohangu ngojoba kihu hata wafanye mahamugo miranda na mahamugo minane ye patron wobanda ye mwana de mola ka ufanye contrat nge porto disparu qu'il pleut qu'il neige wana shatu ngwa juye shan masakara e wana shatu ngwa ju baki hata wafei huangamia Mwenyezi Mungu wahifadhi haukaya deja kaja unisiwa contrat ya kugarambia mjomba woi garabo mjomba woi mazanga ulo Arabie Saoudite ria Mwenyezi Mungu ranso wanasho haku tranquili modifie ze kontra fantomu zaho hizo haukaya ikade heli wanasho haku kwa tujwa ye kontra hili ya siniwa sho wanasho haku ngwa yuhungwa simbu hao watavela ngwa sufreo ngwa rumaona yi kwa tulala tranquili wanasho haku wenji warengwa warando wanruashe watsimbi wambi norabu wanu nga wanasho haku tsuo mwanamsho haku fundi Jibril kamvumbuwa wongu dulala harmakav ya mbuzi na nkuhu subhanallah imana da Muhammadu
mwana shangu mlokomori na mji akili na mwone message yenu mwone ni message afundi Jibril na mreveye mgati kubali haruhaiho hakubali hakorompewa bema wanadamu mbihauni hunu wakomoro wanadamu ce sont des fantômes wanadamu wa mbihauni ili wajimilikishwa kimatajiri ya Latif Mwenyezi Mungu anakuonyesha shahi wanadamu mafantôme message yangu tizia yao au pande huo ukaya iyo keti panwezi message zangu sheka obligatoire alerte wanasho hako kaya na mjimefie mtsende harmazi hazi za Arabu banu wanadamu wapeu watukufu wa Komori gamjarma ze message zangu message ya mado gamjongoze mjomba tsoi ikawe mjomba oi tina hamba nge Marseille tina hamba nge Paris tina hamba nge Lyon tina hamba nge Nice mjomba woi haka uyenshile na mwanamsho hatu ikaraba mwanamsho hatu woyi mkomori wi wa alaikum salam Davidi woyi mkomori na wekari zamba bwatukufu ukaya ngaranzuzi changer haukaya soti pia rika usorte la plupart yatu mwanasho hatu mkana makopa suwana umahanyo wi fazak izaf suwana umahanyo likana zihawa rasoti pia hani mraka usorte yode realite shayambari haraye kahufanya zina utizi kubali chizirandeshe hao zujo ambishia haukaya winjo kau avorte winjo kau mitsiwa garamyo mjomba tsoi ikau haringe na kirtasi nationalite hajaringe mwanamsho hatu hamnikatoma ya ukangu joka umlola ze erreur zongizo mwanadamu dufanya erreur ngarzijua mrujua usorte na mru watina kamru hamitsa mrujua usorte na mru hamitsa izo tipe zujo ukira gera bi harmatsi hamada ilikao la plupart wanasho wenje daike kwa tina wanaume ho utahema yesha una ukaya vumie ni kemziro baina hala mtojo mgambo deklare mwana ye mjomba wa iharinde mwana mshohatu haka uyeshida ye naye haka umrenge wakati kaudi yanzao na magali mwana msho utsona mbakertasi mwana msho utsona hata mbasurso yaje par sambuka haringe na nationalité français yaje yambaibu yambaga muhanzo yambaibu makadima yambaibu hamayesha yambiangu jomlola yenda hata mwanamsho hatu ya tombe enceinte mwanamshola yambie bwana wola ya ukaya ngami mziro ye bwana wola bunga wamba je hamba ngami mziro na wala zero gozabira ju angamanzoni evite unjia homoni zero gozabira mwanamsho hatu akamwambia ukaya hewe selinona oba banu mimi ntsojatiba njar mapema bahayi antibe kanga wemziro gamjo hulola ekanga wemziro jauna na mangale shetani katsuni kazina haki shangarda yoye haki ya mwanamshe ka udhulumiwa utuna mbamro riamnukanga siharumansi zero riamnukaya humrunga maisha wanu mwanamshe ngebidio yazaye rikangujo kaulolo rikakana kaulolo shamana mshe hozaya yabudija maisha ya himi bwana woi haringe mwanamsho hatu yazungule dena ye yambale haina mbabahano yafanya hinizo jukaanza ye mwanamsho hatu ya kemziro ya mpari ya mabukaya ngame mziro wala tsuhambia wahu mabukaya hewa ngawe mziro yabo kama kini ba yabo gajujari rarange wa usiku ya pari mwanamsho hatu mabukaya yabo ibidi nuhubale rendera towe mwanamsho hatu mabukaya kujamba ngojon lola bwana ula mwambe ishia gajula ratu mwanamsho hatu ya pati susi ngabjwe darato rango usikule mwanamsho hatu ya pare mjomba wala ye mjomba wala ya tuparuju sa telefone ya tukaumju sa telefone hata juzi hamundu mwanamme hasa halola ye mwanamme hakanzingulolo subhanallah olu ya ulola kutsonda walola woyi wambaibu wamenye akili wamenye fikira wamrenda nai shangondo walole mwajina ya Latif Iban wanaume hamanda wanuangu wafanya mwacha maprofite ze faiblesse za wanashwa kumrojuma watimbiambi mwanamshi hamadi wa mrenga wakabradesu da wena ye wa mzungusa wa mwaibisha wanadamu pia wajua ukaya ngawe dona ye ngo sorte da wena ye finalement umitse ulio ya wa mtimbiaze bizila kutumrenga wa mlola wa msitiri she mwanamshi akula ngula wonde walole mwajina hedi halula mwajina utona kirtasi
Yula harende vanula hukaumona mwema baada hukanza ulale naye. Yula ukaumona mwema baada hukanza umtilieni. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nalisamihi yarnike musome mababanu ngo hamada zinu kedi ke jabidi sangari zambao banga bwana shonjo ndo ma victimu wana shohatu banu usilamu ko jaruhusu wangu wanilie ngo za zina wangu wafanya zina waura mambuda jana wale mwana magaya shanga sarmatsi kaunga ruonao haukaya hunuko tsunila sharia shaki usilamu gerambe komod baturunile sharia gerambe hunu faransa armeshara shane poleo Gajuma bia nukaya ngani wanadamu wapewi ni wanadamu nyinyi kaunga mprofito wanasho hatu. Lombu wakawenda wale wale kutulo de mwanamshawi ikaw humsimbiaze kufuru, humrege humsijini ne faransa. Humrege humsijini huso mwanadamu. Waide hawara hangu, waino ni manzao, na bala humsimbia bihawambia. Usia bugundu walole mrajina ya kihalmaze telefoni ya unikabala udejangololo ya latif. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema na musomema. Finalement hapari mwanamshe jana. Ngume nase. Hamabi mwanamshe uleheni wakati ujobwe hanyo hawa. Wabakatsi mimide na humiza. Nganjo huwa. Yawinga mwana ukabanunu binadamu. Ibanuga mwanzundu profiteze sante za wana shuhatu mwatimbiambi. Ibanunga mwanamke mwanamshe wa ikatina mjomba nga mumdhulumu. Mwanamshe wa ikatina mzaze nga mumdhulumu. Zilizo mtu hanzar dozamba. Zilizo mtu hanzar zilani. Hawanadamu wenji wa profite. Bahari ngona makirtasi pour faire du mal. Ya huwa nasho hatu. Ya uredana huwa nasho hatu. Kamkara kibaka nombani hata nafasi. Gamjudo sikiti hazemo baada mzo ya mrende. Mzo ya mtimbiembi. Mbali makirtasi hanyuga manzumuru kwa nasho hatu wa janyumenu kaya ngamina papie, ngamina shifaransa, mwana msho la jijula lenai, ngamina shifaransa ula jula lenai, ngamjohulula ula jula na mduwambi yevi realite, ukanga mhanzo shakar na ulolana, ngonjibio ka shakar na ulolana, izo ngwe kauzia shiuri kaweshi komori pia, sonti pia ni mbakana, sonti pia yode realite. Hani mdu haka usorte ni wae. Hani mdu haka ni mna moto wae. Hani mdu haka upatajede ni moto wae. Shika wangomba walula ni wangulolana. Yuke na utunga kakarma mbiani. Nga mjukala pipala na ume wenji ça va lui toucher le cœur parce que ils ont des oisirenda hao. Ils ont des oisirenda gaba na shaku wenji wasubise warumetsinu. Warungonu wanaume warumia bahari ngona makirkasi. Ojo watsimbia makafa uenda zao. Watsimbia makafa ufanya makwatu waona. Watsimbia makafa ufanya makwatu existe. Wandu hamada wa ugamu gajudu wa banafasi. Wandu hamada wa kana wa realite. Wandu hamada wa kana uzilani. Gaju uzilani. Nti profite ze sentima ze faiblesse za wanasho hatu. Subhanallah wanasho hangu. La ngati kubala rindu wa sinema. Mwanamshe njia akili. Wenji walati wamenyeliwe maisha. Wenji walati zwaze kaseti. Wenji watibi wambi harmweti inu. Utikubali mdulona kirtasi yabe gujwa kuprofite. Yo ujuhabangu hanzo na hulole. Utimbulezi ungoza haho. Ba wenji wa hanyu heni wakati mabulaze ungoza hanyu. Wa mtunjiani kwa mtua ona. Gwamnikaoni proje kaya ngwa jomlo lani. Gwamnikaoni miadi kangwa jomlo lani. Gwamnikaoni miadi ngwa mhuli yao ni zingu pourquoi utombe arme piège. Na bala juste ya hutunji ya ndeza. Wanasho hangu. Hani mdu na jime fiye. Vomi hongu ya shinam mdu ya tuunika promesi kanga mjohulola rahana mdu amba kanga mjohulola handrabo. S'il vous plaît, réveillez-vous. Wanawashi wanga waluhunu waluharu matambu wamenyeleze vizao walunguma launi hao hasababu wajirengea riski walungu wanaume wanaume wafute dans la merde. Izo mtuanza kilo zamba mabwana hamanda wanu walura mba ukaya vanunga warambu wao ngaru wajua uzembi wazirendao. Ngani mwanamshi hamando hii ya hadalo katifu hawe ya hadalo kanga mhanzo. Bra déçu à n'importe où. Wadungane wendo mahalani pia. Wendi watlieze couple.
wende hana vana jikawa wajoka hanza na balangu tongo limba mana ye mjomba ola ngena fikira mrajina na bamie problemu si wanaume mruja halu la mrumshe ngumonomo mabanda kujalala dawena yeye shenu wakati walala duona iladu wakati umona ukabala lakoko hinu wakati wa mrenga wa mrumi iladu wakati umona ukabala hapirime hinu wakati wa mrenga wa mrumi iladu wakati umona ukashilati hingu upe wu izo hitima wallah tozila mrumshe reka hau halali reka la hau haram shenu wakati mwana mme watsibi mwana mshewe mtsimbiambi Mwenyezi Mungu kaluhiba hasana Mwenyezi Mungu tipahala mataha ngujo hutsimbiambi wakati kama mwana mshola halilima tozia mlawa mwana mshola nge harma sufransi hasibabu ndawe mwana mshola nge harma tamu hasibabu ndawe na mkru hitwanukaya wallah Mwenyezi Mungu kana mpardoneni si wanaumira jihanti kwa objektifu yako rilungwa na shohako ruarumie haurumia ukanga sina makirtasi na bana zila pia garanzuru watujie zila pia garanzuru lalinao woti ubinadamu bahinga muhambi oboshonga ipasi upare mwana mshejana humambia ukaya yekaha huvumbua ngojo muwa ngojo mreda nai gamrudi muhambi yebonu huse hukaya wallahi ngojo parisa majito ne majito tili mwana mshaho kaja huruma ndawe wawe ngojo hure majito ya msana Firauna izo Firauna yaona baada halile Musa na Musa akanza mtraze haruma khasara Musa akanza monese Firauna njema Firauna akanza jeleka yede Mungu Mwenyezi Mungu hapinise Firauna hasababu ya mtume Musa bahi wallahi bumanama ngojo regrette de toute ta vie heli wasubise mzade woi wamrenga wamenya ni Faransa wambalia wazungulana ya arme Faransa wambalia wakauta couple malani hotipia wajawa mtsimbi ambi wamtlia ani wamfanya kufuru wala wayabu enda walula mrajina hansi ya ukaya wallah wawawa umanza udi ya juhutsi biya zebi umanza udi ya juhutsi biya zebi gamjo kazi ye sujet nous ça va toucher les gens ça va toucher les garçons wanaume wa jiranti kayo des épreuves hao gazjo watabisha gazjo wa déranger shanarizi watabishwa na shaka narizi profitwa na shaka narizi humetwa na shaka aneshek nguyo mitsa na assume nguyo fanya zina za uharamu na assume subhanallah ya latif gamla harme sujet yo ni jarme sujet abidi watukufu ya sujet no inu sujet lo vraiment sujet ya upeo mwanamshikao ye mwanyanya haka kumwa haka ufanya mbaiza hazi zahe moroni haka namnadu kawahe hahuzu haunjila mnari yali haja halawa yabo haja homsi haja abiro barini wala barini enda bakihu hata hashidi harim menuguza 5 à 6 ans wanziani hawasuli Faransa huwasuli unu Faransa hakawiye shidani mwanamshahi wa mbaba mzima mzaze mzima yani uo de mwanashi wahe yani mwanamshi de mwantiti o wakati ula yebana ula hujaba le mwanamshi ula harengeshe ipande shahemru mahe hanike mwanamahe ambaye ndafanye hazi yekiswa jili Marseille yekiswa inu hambiye mwanamshwahe aye mwanamahe ndafanye hazi ula mwanamme heda kaufanya hazi shahainu wakatafanya hazi gunuke mwanamshwahe 500 euro gunuke mwanamshwahe 600 euro au kangurumiye makirtasi ya hemru mahe mwanamshwahe shabanda ula yeti mjufumu haunjila mnaria ni hata hashidi haunjila 15,000 euro yu hadisi kaonga jomba Mwenyezi Mungu kusambi hata kalima la shizungu haukaya winji wa hatu soti pia yu hata mzungu juu kasi ujua urumi ya makirtasa tuye hatu winji wa huru wazaza hatu wa bebe hatu gamrumi wa makirtasi kama zina tia hanyo tia hatu wudo ukweli yune verite izo mzungu mwelewa banga munawe famsweli wabu mzunguge mjufumu hana usiku wengi na wanawatanu ngodo timira bano katina mrume wei hawara wambubele wazungu kwa wajinga shanga miharmu upande wawo ihedi haunjili ya mnari yali na bala haina wakati yafanya hazi
Golongo 500 euros, 600 euros, hanike madame Shohahe, haukaye madame Shohahe hamberge, ile kirtasi arumia ou deze kirtasi zahe mana zemrumahe madame Shohahe. Ye bwana ulabu ya sibu haushange na akili. Yeti ni wanadamu wa virobarini wajahunu wadunga bange na mvinyo watu ufikiri. Shahadu njerma mna mtango. Hashindi haringe 15,000 euros. Hamundu mbaba ikao hamambiye bwana ula ukaya ikango na makertasi banga mina mwanabani haho gamjo huja ni uhulize makertasi yao isho shikomori tujuamba wiharongu wa shizungu arutama problem garambao imbaba ula hambalia hende wafanya zenzia mbanondo prefecture wafanya heni za ufanya ibwana ula hatolewa ikarti dandite ibwana ula hatolewa yani hatolewa rangu ya ex zangozo tsipas fanyishia ya ibwana ula hahundu makirtasi shale zinatilaha sha ya kweli kabati shijuka umize heni banu ya nzuyende haukayede hilo anada mwonji warumia o banda hende hahundu makirtasi ambi mwana mshahi hajivi wa mashallah shabale mwana mshahi ngufikiruka ya balaula kana ulola ngufikiruka ya ngutujuba kibala ya mwana kirtasi atulufanya hazi umnike 500 euros na 600 euros ngale mwana maho imana kauhunike 500 euros na 600 euros hajoka ya hukau Marcel ya swabuni makirtasi hemru maho wede mwana mshahi ngubigatola hubemba hindu ibwana ula hende halula mrumshe ulola mrumshe mrumshahi alhamdulillahi game zero uyalom zero habunguza yala mapesa gulongoni ke mwana mshahi 200 euros mwezi yu hata 200 euros ya umenje keja kabida hunike hata santimu kawutidwa mbahiza ujamanga ya uwarenga hurange menje ize 500 euros neze 600 euros wakawarenga ina mwezi ya umenje guhuniko 200 euros mwana mma eza jiri hiribu wakumwene mwana mshewa yala tuif partager le direct hasihi hende habali makirtasi mwana mahe ya kweli lele zina la hao hende hamfitinia ya ukaya mwana mme waidi mwana mahangu wambebe mzima mzaze mzima ya makirtasi ya rumia au yanuti ya hahe yanude ya hahe bahina mwedema mtunde baye pasport une carte d'identité ya l'Union yala hahulu ya latif ya Rabbi yewu mwana mshomruje subhanallah da hosi kuwa maudu de mahakama de lwendi mahakama ya mwisunga we lwendi ya wesha babi wunge na riski ya wokwa gena riski ya hentiziwa she mwana mshwahe haviaza havuru mpaka ya buhi makirtasi ya latif buhuniko 200 euros Ngwanzu mwana maho wakati ya tukana kirtasi ya kauhunika 500 euros na 600 euros baada ya kaurumie makirtasi ya mwana maho. Abasari zamba wahajaha wana hata hahulu makirtasi. Gena makirtasi ya hahe ya balaza sura za hahe. Ya kweli uhunule kuraji mwana mshihamana we. Ubaliye ye extrahi mwana mahaho ya kumori. Ubaliye na jistishihada zahi mwana mahaho. Ubaliye na namna zinji zahi mwana maho. Wedewa mbalanse ya latif. Yede ya balanse mwana mahahe. Wambaba mzima mzaze mzima. Bahari mwana mahe ngumniko 200 euros haina mwezi. Kajajibu wabu mwana mahe ya lola. Ya luna mrumshe. Alafu nyinga munauka ya zinde ze vie prive linjiao. Ramrija batisha mrumre masak de frappe. Ya mre de sac de frappe zeni sozaha ni mrodo zira bote. Binadamu wanadamu wapeo. Subhanallah. Imana mahi hasisiwa, haheziwa. Hiya tujuru katsukilo ngwabono woti mwana mshahangu. Woti mwana mshahangu. Mwana mshawo hendi hata hawanduwa mji kwa jajuha muwa haruwa ndi watemani. Eske waiti mwana mshahangu. Ya wabasangi oblige wavire hama kesto za ADN. Watunde kwe mwana mshahati mwana mshahi ya latif. Inuro hombi ndayi. Mwana mahaho.
wambebe mzima mzaze mzima majusaidilana harma itinu uti mwana maho ikavurubangi yeti bandi sha mwana maho ulo tranquili mwana maho ikauyo uhanza baada haka uhunika 500 euro na 600 euro wakati kaukajakana kirtasi kajakana dhamana abahangena kirtasi gena mrumshe gwajwado hunika 500 euro subhanallah guhuniko 200 euro hubali ya rohombi wende wafitine mwana mahu wambebe mzima mzaze mzima wende hata yeke haruma tabu abasal zamba wa maudu ya bitwa mahakama ya udi mahakama ya mwiso sha insha Allah ya mhu Jabbar ya mhu Mwenyezi Mungu mwana mshohangu kuyo hitwani hao ya ukaya yeke mwana mahu ridhikia he haumbi wakaye manga ya makiltasi yunga jombakia wallahi kuna kaushida ufanye hata walanga mhabio bushababi swalize swala uombaze dua ne masihu ya leo na maudu swala za haja uombe Mwenyezi Mungu wallahi Mwenyezi Mungu uja uhifadhi uombe mahakama ngojo ambila ukaya yenda za hobanga gawe na uhuria waho yenda rumie makirtasi yaho haukaye mwanamsho waho inunyoshuza désolé. J'aime pas insulter une femme, mais une chose. Subhanallah. Ya Latif. Mwenyezi Mungu narihifadhi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Buya kanyendu zangu hatima na mshwa Mungu. Hati mwanamsho Mungu wambebe mzima mzaze mzima ika wotidwa mtsaisha makirtasi wotidwa range mwana maho ujahunumanga ushahumberge baada humberge hakahunika mali finalement abasali zamba uduhenda wambalance depuis longtemps mahakama maudu ya aideloni ya mwiso ngusisiwa ya buhema kirtasi hauyafungwa hauyahatiwa watukufu zinde zerugo manjo tulamuya chido zamba zinde zerugo mkoza uzerugo za hamibaga mzilani zinde zerugo badanga mabuzo tinjema mtukiwa nami na mtukiwa hata mfe na mjiroho bya mazerugo za hami je m'en fous l'importance vatika ujon touche chamana mshihamalo wallah ikabide mrumaho ya hutlawe ikabide mrumme yaone ukaya wutima nadamu wenu husi ikabide mrumaho ya hutlawe hata ujusbuti ulise mrumaho sumu wamruwa oze wa subuti watlima na mahu wambaba mzima mzaze mzima haruma ajali yalojuma uhezi wana usisiwa yalojuma hoda mahakama na huja ya mahakama ya musonga welondi yende ya jujewa yekangu viho makiltasi ya woha yekangu soko mwela susiwa yekangu fungwa ya fungwa ya Latif Ibanuri kenda husuangu razale hani hakumori lala wa haruma tambu na famiza kimaskini rajamanga jelitahe rahuzamba iza arubi rahuzamba iza akibarakanizo rajahunumanga mruya jia himili harohombi mruya hime haupeu ya jia klie zizani hata ubalisti shihada na x-ray na rongo zinju na meukaya ubanuma na mahagu makirtasi yao ya uhahulu she makirtasi yahe simbaba mzima mzaze mzima ledzina la hendalinu mihuamba mrukadha yuhamba mrukadha bahizo jukaza babieni ya utsia hai c'est normal da ula faransa bada hamba udi mwanama one block yabuye yahambilo katina dura ya uroha katina dura upashia katina dura ya ubuje sheya baki harumwetsino hati wakati mahakama gayo lwendi ya hosha subhanallah ya rabbi ibanu kasindahu ya Latif mwanamsho Mungu wakomori owinji wa hatuhunumanga garibaliyo madzina yatsu ya hatu nerikane muo owinji si wangu saidilana leo kaidu hanza mwanadamu ya himea mbengu fitinu manyanya ya borji fitini ya pia yabo mtsongo sonti pia mgwa jojonza dotundwa na mlani shetani ngugu hamada zinu zife wangu watidwa njia wangu fitini yana hakestio za kirtasi baba sonti pia haruma sampulsa haruma jana ye mongo minani ne mongo mfukare na ntanu garunyao madzina yatsu ya hatu buya kawaiti mjeni shadi mwana mshwahi wa mbebe mzima
Zerongozo ntipe mwanya soika havuku ntujwa yona mnaje. Huvukai hubanda wei hambedi mwana mshohangu, weide mwana mahangu, le dzina la henda linu, mupara mdukadha, yopara mdukadha, anga mono lo yarumiao yabo, makilta saluna yarumiao, wotsindaye, shaya uhahulu ya Latif. O binada munguda hu. Izerongozo jotsu ngari tsambe, ndazi. Yekawe hasubise gabo na ndondwa jina wazifanyao. Ekanga ngabo wanzo wazifanya rombi ka c'est pas normal. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Kana ubangu nafasi. Car sina besoin des fikira za nyundo babo tira daza. C'est ma volonté pour la population comorienne. C'est ma volonté pour mes soeurs. C'est la volonté pour mes frères. Wallahi na Mwenyezi Mungu. E mwanamsho wei hamerite wangu pia wamjue. Wangu pia wamlani. Wanadamu pia wadumjura horiho. Wanadamu pia wadumlani. Shema na mahi haunu ya ukayano. Utura haina za jiru wadi mwanamsho hangu. Zambe zirongowe. Yabuga mhambiubu mwanamsho hai. Fanya hata utende ho mahakama. Yekanga wana roho utende. Zia utende. Yenda wajibalasu wabibala huka umkazan rabo. Yenda wakri wabihuka umkazan rabo. Va chercher une solution. Hadisibone avuka wamrenga bola gini. Odabe avuka wokaya zilan rabo na kaukaze mwana meula ula mitsimji. Utijipresente. Gamombo Mwenyezi Mungu ka avahele ndi. Wallahi na Mwenyezi Mungu leo na maudu ngojone message ya hangu. Ngojone message ya hangu. Subhanallah, ya Latif, ibanu garedonda, ibanu simba, isi wangu hindri si wanadamu, imanadamu shinu hindri, ya Latif, ya Latif, maskini mbuya tulo karidhiki ya mwanadamu, yulonio Mwenyezi Mungu. Wuya kakawe mgu wakaurenga 200 € ngu wanzoni kwa 500 €. E mwana maho haka celibateri. Haka ulalo haho haka unika 500 € na yoke jamerite ya unike. Ki jamerite. Shaba sangu uniko 200 € ngu unukaya ha change. Hukumbera he 500 € ne 600 € kaudo unika. Ufikiruka ya kana uparo jolola ya hunga manana mrumche. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike mwisomema. Mwenyezi Mungu yaringizwa na shohatu zifikira fantom walonizo. Mwenyezi Mungu yaringizwa na shohatu zankili nezefikira za shetani walonizo. Haukema na mshewa yankili yahe kaiti harumashe hitwa. Yankili yahe ngio harumema harongu yurario. Sheke yankili yahe ngio njema. Wallahi na Mwenyezi Mungu kajajo fanya izo ikaulu yafanya. Eske mwanamsho hangu we kuvurubange. Eske mwanamsho hangu we kunuvinyo. Eske mwanamsho hangu we mamashehitwa. Eske mwanamsho hangu kuja umaradhi. Haukamdadzaho mwenye uhuzaya. Ngena muonge yabu wallahi katikonta nizo ufanyo mwanamaha. Wallahi katikonta nizo ufanyo mwanamaha. Mwanamaha kajafitiniwa ni mwanadamu itoka yoti jirani. Haumrumo mjini haumkomori. Shanda wewe. Watukufu. Ntujua fikiranga. Njuka uhundra namna mambie imana mshewai. Gamrango 5 minutes ils attendaient appel. Mpare mambie mwana mshewai. Hauma kalma yungu mjambie mwana mshewai. Kaka eti trop tard. Yahunda solution hukaya ça fait vraiment mal au cœur. 07 48 45 19 33. S'il vous plaît. Namkliyo numéro. Wanruwa pare. Warongoze mwana mshewai. Wadojo kainde damu ya hai. Wede mwana mahai. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Namkliye ye numero yabo mpare monese au peu no tukivu wahema na mshewoi ya iliwe ya ukaya yende damu yahe
wede mwana mahe ebanu hali hitima ya wei hare mazingu ebanu katsimwema ebanu vulabange ebanu unanvinyo pour faire du mal à un frère et va faire du sang wede wa balancer 07 48 45 19 33 5 minutes basi ikawa kwa japara ngajozie direct rambie mwana msho ya ukaya hewe mwanamma mru wode security wa mru mwanamma mru wode sharafa wa mru watini mru yatuzaliwa na mwanamma ahe uonge hama nge mubaha mwanamma mru do sharafa shamru mwanamma mru do humilio mru haruma zembi na zenjema mwanamma mru do huprotege Karjaka ujokanga wandu walo prêt à tout walo ma capable de ça wasibi wanrumbi hata mwanamma mru mfitini wali wamkli harma achad subhanallah nampare mparticipe rika apeli mbili rika nraro makalima hindi njwambie mwanamshewai ya yelewe ya ukaya rangoma doni yandisa au kazini deja nrugoza andisa lona maha ya mbalance e mahakama ya mwiso de lwende yeke mwanamme ngusisiwa ya sisiwa yekangu boha ya boha ekangu fungwa ya fungwa shahezi baraka zangu na mtume Mwenyezi Mungu ujujahilia yaonese mwanamshe ya ukaya yekunufa ya kununda ye shatsi de mwanamshe yaonese mwanamshe ukaya ye mwanamma hengujo li ani Mwenyezi Mungu ujumika tawfik e mahakama ya mlibere yarumie makirtasi kaudi ya lunayo Rirenso peune zero hombi. Rirenso chavuaro hone mapesa ya hafula. Subhanallah. Oui, mon frère Alian. Ezaleo zishiliza mpaka. Ezaleo za ududu samuo. Ezaleo za ukrima. Ridiwa zaka sonti pia haini mungu la pipali hatu wani mungu gurumio makirtasi yato ya hai. Izo zonti pia lila warije ili jeri tume. Ya Latif. Watukufu wa Komor. Ye mesajinu na ipartajiwa hate mwanamshe wo yaone ma komanteri jo utsonga hata yeye ya jitu rangu usiku yenda ya fitini mwanamma hai haubali ya makirtasi ya onesa ushahidi ya ukai makirtasi mwanamma hai ya rumi yao ya lati makirtasi ya hai she makirtasi ya mwanamma hai makirtasi tsayanu ika mwanamshe ya present ya boho winji ya mwanammenge na riski ya boho watukufu Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike bisara. Mwenyezi Mungu yarjandie hola wa duniani ritsila wa duniani haula hasara. Shason tipihani ajuka hola wa duniani ya lao nile kalimati la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haukaheni manadamu ya lawane le kalima lo hu manadamu ikao ya tula hasara. Shaini manadamu ajiranti fitna, ya jiranti manadamu wa peu, ya lujuma umenya, ya lujuma umete dezizani, ya lujuma utlia sakara, ya lujuma umete fitina. Wallahi na Mwenyezi Mungu le kalima la hii shahada kana ushinda le shedeye wakati kao khalaqal mauti ngujo muhimilia. Mwenyezi Mungu narponesha alsha wanadamu wa peu. Mwenyezi Mungu arengeze mwanamshe weye hikma ya ukawede mwanammahi wa mbaba mzima mzazi mzima ya henda ya mfitinia ya ukima kirtasi ya rumawalati makirtasi ya hae shana makirtasi ya hula ya Latif. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwiso mwema. Watukufu gamumbushiloni heri na unono na baraka haini mwanadamu ya ishe mesaji ya haka ya ramba ukaya zirungu vile mashilizi mpaka gashiliza mpaka yafanye komantari ya utsigi mwanamshiwa ya regreti rumwambia ni mwanyanyasu walidu wa Mwenyezi Mungu ya muhifadhi mahakama hilo ndi Mwenyezi Mungu ajaendie ya vuki umala ni kaudi ajuka huenda haukaya ye kunfa ya kuni mzima Mwenyezi Mungu wa itide mwenye kabul ngujwe shida ya shida mahakama ya maanga ngujwe shida ya wabaye maatso ngujwe shinda ya wajaili ya wanike zwekao ye yanza ode Mwenyezi Mungu ya jade mwanyanyasi ya nikuma kirtasi ya liberewa ya mbilwa yenda waenshe maisha yaho dani makirtasi ya uhalali hata mpaka ya watukufu
Mwenyezi Mungu anike khatima njema na mwisho mwema wanze Rabbul Alamin yarangizwa na shahatu zankili wa wikao wa jihansi jumauredanai. Mwenyezi Mungu ajaluka imakalmari ambao wano gajuka na maana yuluna fikira wanda mrunai yazia ili ukaya sepa normal hurenda mrunai ya hima hau fitini hau menyandula hau tulia sakara hau kafitna. Mwenyezi Mungu yarupone shari na nada Muhammad wao nga wapelitani je sais pas. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous parlez participer à? Ah oui, mimi mwanamke wao Maria mwanamke Marseille. Okay, nga mushilo mzanzi baraka. Tunongo hizo rikaanza rande dunia nelekengo na wafumo lukaziri naye. Tunongo ziri naye ya mwanamume huo mwanamume huo na rejeiwo mgujuyu ya domeze dua no salize swala zake za mbili za batizino be mwanamke wahe huo boromea turofanya mwanamume ahe uwezo kazetu kanawa hofanya mbumahe uloe na yeye hapo kujira wondo kweli mwanamke wahe huo kasuwa wenge na ndongo imbini asirari imbini eda harumahizima yebda mtufara zo sinumwa mzaya kasi uwezi deto nini karimela mwisro na hangu uwezi deto munake kasike kasi haonesa nikaero nikatisaero akahunika shaka kajaone returu kajaone haone ale shaka jaone returu babu mitanda nini ambela vile kaya abo mwana mshwahe uwezi yajo mtashaze papie na humo zikanajua vile changu mahe ya miki akani kesho mwana mahe Zero za berna Tanzania ngezimbabia mwetiramu na jono ngozi viri na ina rusodo mbate dua soampi nyezo mbu ya mwao ni mahakama ya virendo ula mwanamsho wa hea rudarizivu mgutuui ambe balani jakawa amii balani la mrabu balani ya wala Kamwa benzi inshallah. Inshallah, salamu alaikum. Watukufu ngal kazoe message van au ka ça fait vraiment mal au cœur. La jaka ujuaka uo mndu yazalwa mbanzima daenae tumbo zima daena mndu ujohima à ce point haukaya neke duwafanya nyanao zenye gangi haukaya tso hamba ulafanya mndu gangi ukila huko jakira shahungu tswende daimilie mndu ya imarmu hanya ya simba ya renge mndu ya vurize mndu umwanadamu wapeo. Watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema hanza Rabbul Alamin hason tipia hanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamshauri ya rutadi ya mungu namna ikao ngujo shida ya bloke za rongo zino ekaitso ke daula Faransa kwa jona ukaya kwa nakao tswamba yotrotar usahu zamba humfitinia atampaka deabo. Longue vie à toi manama mtukufu. Mwenyezi Mungu ngujo uhifadhi alhifadhi shaza pelitsa zinonga zijao. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ukaupara uparticipe. C'est ça. Resalamu mtukufu. Assalamu alaikum. Mimi tikanza njeleze mbavi oka uti mwana mshohahe. Uti mwana mshohahe abasabanu wasazibira sam balance walewa. Na jilawe ya dunge maisha ya hahe ba uti mwana mshohahe. Uti mwanadamu ahingubu mwanamma hahe ya communication sanero ya haka mja mtangoni ya basa katusanga enda bala se mwanamshahida ahingucho ufa nafe shakana humrejeze mapesa ya tena. Uti mwanadamu uti mwanamshohahe isho shetani kama mwanamshe ngena mwanamma hahe ndo armwitini ya mbombe ndwe hila nga wenji unukwa tena haja nao wallah isho shetani bochira basi na mtowo hetwani ba uti mwanamshohera ngule ho na mtowo hetwani ba isho shetani uti damju mtaharamwa ya tahema papie ya mnike tinduo na mnuko kona mwanamshohahe unu endi hafanya maria jena inonde ya unde kirtas da uti mwanadamu isho shetani na mlabira ngule obasa tusiwa kumuriri mlaba uti mwanadamu na undu jawau na rugu ngulare waone mafoto wao rewa uno tiani rugo watawa uti mwanadamu uti mwanamshonda amlole tinduo okaungu tutala sema nungu mai tena mau mojamba tuambia isho shetani embu tuambe mwanamma ya ungu tuambe mne izondrabo yo impossible. Voilà, donc les abarna kanza ndio mwana merci. Okay mtukufu marhaba menji
watukufu wandugu parao kamuishi yao haukaya ngabu ya uzisabu mbesi yaka ujabasa yeyo mwana mshahidi mbalance mwana mshahidi kaja tsatsaya haukaya ungo harma brad de fer habala Ezekiel tasi mwana mahe za Komor za Asuli hende haonesa alafu kaja tsatsaya jomba ukaya yendaye haukaya ungo harma brad de fer hajivenwa waona nao mahakama waili Mwenyezi Mungu anaponesha mlende hata ya kanzatsa homji yadungane na wandu mjini yatahema zahidi uende ho ani wende waone soka ya wanuma de mazahidi ngwa joka we mwana mama yatunga tamrumo mjini ya mdunga watukufu Mwenyezi Mungu analike khatima njema na mwiso mwema Mwenyezi Mungu arengeze zankilenze biswara bakatsujwa lindele pati katsujwa dezembate katsujwa kabanda komori wakanzaya rijahunwa rugwa lao haina wakati lilawa ziankili garjona ya ukaya ridunge fikira shetani juma urendana naye Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwiso mwema ho hanzahi rabbil alamin wanada Muhammad wanu wadolia wadojo ukaya hewe izo ufanyao kaja hustahiki zirongozi mwarede mwanamaho zirongoza stahiki mwanamshe bwatukufu si eseye nimpare babala tsidiwaza hajuse telefona hangu rilauliana rihadisi wakati namba vanu sirumani hupare haukaya mahakama honi mwanamaho delonde hanikupe telefoni kajaniwaza kajani kalkule haukati dofikiru kaya gamu mparo laala kagajo mkinishiha ya change avi Mwenyezi Mungu ujol hifadhi ya rihafadhi ya niko mwisomwema ya nike khatima njema ba zinongoka sinyango wenji ngwari laumuo bagarambo zikweli shangaramba hasababu ya Mwenyezi Mungu haukemanza mvu Mwenyezi Mungu chatsumana damu hata mpaka dabo boum longue vie à toi notre frère kama kini usukwale uye masihu ni masihu ya maudu uswali ze swala za haja uombe Mwenyezi Mungu wallahi uhenda ho mahakama ngujuhunga hokaya Mwenyezi Mungu bari ngombe na wetu rohoni ha hokaya kabatu joshida humenyeleye ichotse Mwenyezi Mungu kangwanzo ekauzi rohoni haho hotlia nia insaf ho amini Mungu wallahi ngujuda hunga ushinzi hanza rabbil alamin hata mpaka dia watukufu longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu na hafadhi ya pue ni wanadamu wapeu na wanrikao watsona hata roho hata mpaka dia boom